Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina ieu kesempatan simkuring bade ngaders kitab Durratun Nasihin tentang fadilah puasa Rajab. Qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa amaddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Dinukil tina kitab Durratun Nasihin halaman 88. An Anas radhiyallahu ta'ala annahu alaihi salatu wassalam sesuna Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam katam binti Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu sesuna Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam qala ngadawuh Nabi fil jannati nakharun yuqalu lahu rajabun asyaddu bayadha minal labani wa ukhilla minal asli min sawma yawman min rajabin saqallahu ta'ala min zalika nahar. Ta saestuna sawur Kanjeng Nabi fil jannati nakharun saestuna dina Kanjeng Nabi di surga teh aya dinamian sungai Rajab. Fil jannati nakharun yuqalu lahu rajabun tetap dina surga aya hiji wahangan disebutna teh wahangan Rajab. Asyadu bayadu minal labanin ukhilla minal asali. Eta sungai teh caina leuwih bodas tibatan cai susu sareng amisna leuwih amis tibatan madu. Masya Allah. Man soma yauman min rajabin saqallahu ta'ala min zalika nahar. Sing sawe jalma anu sapoe dina bulan Rajab puasa maka Allah bakal masihan ka eta jalmi tina eta cai sungai Laban sareng sungai Rajab teh eta. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.